Čaša. Kao uvijek u to doba dana, fra Petrova čelija je bila ispunjena sjajem septembarskog sunca koje sporo zalazi. Fra Petar je ležao uzet, ali rumen i veseo u licu. Iznad njegove glave rafovi puni sahadžijskog i tufekdžijskog alata. Po zidovima mnogo malih i velikih časovnika. Kad bi naš razgovor zastao za trenutak, čulo se kako njihova klatna tkaju i zuje, strigu i cakču kroz tišinu. Jedan šareni turski sahat čuo se nad svim ostalima, kao kad neko bez prestanka muze s mliječnu kravu i mlaz stalno šiba u vedro puno tople jamuže. S vremena na vrijeme poneki od njih stane da iskucava neke svoje sate, bez veze sa našim vremenom i podelom dana. Fra Petar tada redovno prekine razgovor i sluša napregnuto i gleda pažljivo, kao da je neko strano lice ušlo u sobu i da javlja nešto novo i važno. Kad se pod niskim svodom izgubi posljednji zvuk, fra Petar nastavlja. Posle iskucavanja jednog velikog šarenog časovnika koje je osluškivao kao da dolazi sa porukom iz daleka, fra Petar ostade dugo u mislima, a onda, kao izvinjavajući se zbog svoje zamišljenosti, reče tiho. Vidim, kad čovjek padne na ove grane, onda jako vidi kolika mu je mjera. Eto, šta je ovo? Kucne sat, 1, 3 ili 5, ništa, ali kome je sav svijet soba i sva zemlja dušek, tome je ova šara na serđadi, sunce i mjesec, i nisan i ajvan, a ovi sati što biju sav razgovor. I odmah se nasmeja sam svojim riječima. Kako je sunce sve dublje prodiralo u dno dubokih rafova, sinu na jednom među crnim i starinskim alatom crveni zlatan blesak sa jedne velike čaše i privuče mi pogled. Ne mičući se i gledajući i dalje preda se, fra Petar se osmjehnu lako, odgovarajući na moju misao. Ono je mostarka pokojnog fra Nikole Granića. Tu se malko zamisli i odmah nastavi. Zvali su ga Mumin, jer onakvog turskog tabijata nije bilo ni u turskom uhu, a kamoli među krštenim svijetom i fratrima. Pokojni fra Nikola Granić, koji leži ima dobra četvrtina vijeka na Gućegorskom groblju, pored ostalih fratara, bio je od Dolačkih Granića. Tu je bila dobra trgovačka kuća, a osim toga može se reći da je svaki treći bio fratar ili bar prakanatur. Fra Nikolu su slali u Italiju i u Bolonji je izašao kao najbolji bogoslov i nada bosanske provincije. Ta nada, kao mnoge bosanske nade, nije održala obećanje. Po svršenim studijama fra Nikola je bio meštar u novicijatu. Tu je dužnost vršio po najviše i docnije u Bosni. Za njega je zapisano da je bio znalac jezika i valjan meštar mladeži. Bio je zaista dobar fratar i tvrd redovnik, ali je bio na svoju ruku i kao svi Granići vukao odnekud tursku žicu. Bio je jak u latinskom i znao je turski kao malo koji od fratara i prije i poslije njega. Samo je već zarana postao za priču nepokretan i mučaljiv, a zazirao je od pera. Tako od njega nije ništa ostalo. U mladosti je bio stasit i naočit. Kad god bi prošao kroz Travničku čaršiju, neki rusta naga kantardžija okrenuo bi se za njim i rekao svome društvu: ja kršna fratra, ne faleć mu vjere, jazuk što je kršten, 2 bi dobra imama od njega napravio. U mlađim danima su ga slali u Hercegovinu, u Ramu i Mostar, ali je poslije godinama sve do smrti ostao u svom manastiru kao meštar, ne govoreći i ne romoneći, bježeći od časti i titula onako kao što se drugi za njih otimaju. Đaci su ga volili, a on je volio njih i svoje čutanje.
Iz godine u godinu, od ranog proljeća do kasne jeseni, izuzevši vrijeme zajedničke molitve i časova, on je sjedio u bašti uvijek na istom mjestu, pušeći na kratak skopaljski čibuk. A Zim je nastavljao svoje nijemo sjedenje u ćeliji pored prozora. Kraj sebe je držao svoju veliku mletačku čašu, onu što vidiš. Pio je polako i nikad nije ni dolivao, ni po drugi put nalivao. Obično je dlan držao na čaši da mu u nju ne pada behar ili lišće, ili ne silaze mušice. Tu što sad gledaš na rafi, tu je ta fra Nikolina čaša zvana Mostarka. U stvari, čaša je iz mletaka. Samo su je ovdje tako nazvali jer je za gučegorsku fantaziju već i Mostar daleka tuđina, tamo negdje zemlji na Čenaru. Ta je čaša, vidiš, dugo vremena išla ne samo po manastirskim i seljačkim razgovorima, nego je o njoj bilo govora i na sastancima definitora i u dopisivanju gvardijana sa provincijalom i biskupom. I u relaciju jednog apostolskog vizitatora ona je ušla. Samo kažu, tu nije imenovana ni ona, ni njezin gazda i sahibija, fra Nikola, ni njegov manastir. Nije to da je fra Nikola pio, još manje da je mnogo pio. Stvar je bila u tome kako je fra Nikola pio. Kako ću ti kazati? Stvar je bila u tome da je fra Nikola pio kao da je sam na svijetu. Da je pio i 3 put toliko po grobljima i seljačkih bardaka i zaplitao jezikom, ne bi mu niko ništa rekao. Ali mu ovu neobičnu čašu i njegovo ćeflejsanje nisu zadugo mogli da oproste. A fratri ko fratri. Kad bi fra Nikola otišao do nekog drugog manastira, što bez velike nužde nije radio, pisali bi jedni drugima. Dolazi vam tamo fra Nikola Mumin, sa sobom vodi Mostarku, spremite doček za oboje. Pa ipak ni podrugivanja ni prekori nisu mogli natjerati fra Nikolu da promijeni način života, da progovori riječ više nego što mora, da ostavi svoj tabijat i čašu Mostarku i da pije kao i ostala braća. Ali osim toga, nikomu ništa nije mogao prigovoriti. Sve je to bilo davno, kad je fra Nikola bio mlad misnik i njegova čaša nova i neviđena stvar, koju je nekad jedan revnosni gvardijan nazvao u svojoj tužbi poculum scandali. Tako se ljudi glože i progone oko mnoge stvari, pa je poslije zaborave i zature kao dijete igračku. A nekad je taj isti fra Nikola, Bog mu duši dao lako, meni valjao glave, i više nego glave. To je bilo one godine kad su digli bosanske bogoslove iz Italije i poslali u Mađarsku. Završimo mi 2. godinu u Pečuju, ali bez pravog zapta i nadzora. Tada se nas 3 drugova dogovorimo da ostavimo red i nauke i da bježimo u svijet, u Austriju. Šta smo mislili i kud smo bili naumili, pravo da ti kažem, ni danas ne znam. Ali ko što kažu, magarcu je more do koljena, ko mladost, ko kad hromi uzme nekog na svoju ruku. I šta ću ti duljiti? Dođem ja na ferije onako podbunjen i vruć, vidim u ovom istom našem šljiviku fra Nikolu Granića. Sjedi, podvio nogu, poda se, ruku drži na ovoj istoj čaši, puši i po vazdan šuti. I kako ga ugledah, tako mi dođe neki šaret. Da se ispovjedim, rekoh fra Nikoli, da mu kažem svoju odluku, pa poslije da bježim glavom preko svijeta. Pripanim ja k njemu i sve mu kažem šta smo i kako smo naumli ja i ona moja 2 druga iz Slavonije. Fra Nikola se ne pomače, samo šuti i gleda u mene. Ugasi mu se čibuk, pa se onda odjednom diže i držeći u jednoj ruci čašu, a drugu mene za rukav od habita povede me u svoju sobu. Davno je bilo,
I sad ti ne bih mogao sve ponoviti šta mi je tu govorio o Bogu i duši, o vjeri i zavjetima koje sam položio. Samo znam da sam se na kraju savio i spustio kao turski fenjer i tvrdo i zauvijek odbacio od sebe pomisao o bježanju u svijet. Davno je bilo, ali kao da ga sad gledam. Bijaše otežao, krupne plave i bistre oči, blijedo lice, a crni gusti brkovi. Gleda me pravo u oči i trese me držeći me za oba ramena. Moj Jusufe! Tako je imao običaj da zove sve đake koji mu ne bi znali lekciju ili bi nešto drugo zgriješili. Nije tebi mjesto u svijetu i u Njemačkoj, nego u manastiru i u Bosni. Šta ćeš? Ovo je zemlja oskudna i uboga, tijesna i mrka. Ni valija nije u njoj lako biti, a kamoli raja i redovnik. U ovoj se zemlji jedna čaša vidi i bode oči kao najviša kula u nekoj drugoj. Kome je do toga da budi rahat i zenđil, nije mu se trebalo u njoj roditi ni zafratriti. Ovdje se dram radosti dušom plaća, a ti idi sad pa pitaj zašto je tako. Ili još bolje, niti idi, niti pitaj, nego sjedi gdje si i budi što si, jer je ludo ići pitati drugog šta te boli, a mnogo pametnije sjediti i razgovarati sam sa svojom mukom. A ti misliš da ovakve kao što smo mi tamo u svijetu čekaju i neće da otpočnu teferć bez nas? Moj Jusufe, nije to za nas fratre i Bošnjake. Jeste, ovdje te čeka kriva bosanska brazda i fratarska muka i sirotinski bir i teška služba, a s druge strane može biti kolaj i svaka ljepota. Ali šta ti vrijedi kad tu nije tvoja strana? I da odeš tamo ne bi ti ništa koristilo. Cijelog vijeka bi ostao ono što si. Ko te nikad ranije nije čuo ni vidio, samo kad te pogleda rekao bih odmah: otkud ova fratrina ovdje? Gonite Rđu tamo u Guću, goru odakle je pobjegao i vežite ga za lanac sa koga se otkinuo. I da budeš bogat i silan i strašan, prvi među prvima, da ti niko ne smije riječ kazati, ti bi mu to u očima pročitao, pa opet isto. Nego sjedi gdje si na svom mjestu i u svom svetom redu, pa ako baš mora da se griješi, griješi ovdje. Poslušaj mene, nećeš se prevariti ni pokajati, vrijedi se prelomiti i pregoriti. Zar je mala stvar biti Božji vojnik? Kod tih riječi koje je fra Nikola viknuo kao neku komandu, mladić je podigao oči i ugledao pred sobom izmijenjenog, sasvim drugog, dotle nepoznatog Mumina. Zaista, nikad niko ne bi rekao da ispod njegovog zboranog habita, pod grubom tunikom i ugojenim teškim tijelom živi i postoji tako moćan kostur, tako savršen i jak grudni koš i tako prava kičma. Pred zbunjenim đakom još jedan trenutak stajao tako uzdignute glave, sa jakim brkom i svjetlim sigurnim pogledom, krut i ispršen kao pred vojskom. A onda se opet spusti i sleže i postade onaj stari, teški, tromi Mumin, kakvog su ga svi oduvijek poznavali. I nikad ga više onakvog nisam vidio, ali sve mislim i dan danas da me je taj trenutak bolje uvjerio i jače utvrdio nego sve njegove riječi, molbe i opomene. Još me samo onako skrušenog i potresenog potapša po ramenu. Hajde, Jusufe, hajde pa moli Boga i beri pamet. Hajde. I ja ostadoh. A da ne bi rahmetli Mumina, ne znam, Bog zna jedini. Samo kad god ga se sjetim, ja mu pokoj duši predam. I to ti kažem, tada sam vidio kako korisno i dobro mogu da govore ljudi koji umiju da šute. Prošle su nekolike godine. Dođem ja za vikara u Guću goru. Fra Nikola, kako sam ga ostavio.
Samo se u proljeće iduće godine pobolje dobro i jedva ga nagovorimo da ode Hečimu Jehudiji u Travnik. Pošalje ga on na Kiseljak, ama mu ta voda nije arajsala. Vrati se gori nego što je otišao. Ništa ne jede, ni onu jednu čašu vina na dan ne pije i ne sjedi više u bašti na travi nego u onom našem starom hladniku, što je bio nekad dolje nad potokom i što su ga fratri zvali Čardak. Sjedi u ćošku pored direka, naslonjen na ogradu, puši i gleda vodu kako teče. Vidimo mi da ne valja, ali niko ne smije ništa da mu kaže, a on nikom riječi ne govori. Pamtim dobro, te godine je zazimilo rano, pade snijeg u oktobru, pa čitav mjesec dana prije Svete Katarine. Toga dana fra Nikola ostavi čardak i vodu i zatvori se u svoju sobu. I kako je tada ušao u manastir, više nije izašao iz njega. Rekoše za ne mogu Mumin, i ja odem da ga obiđem. Nađem ga, leži, ali onako u habitu, pije nanu i meču mu vruć crijep. Šuti, a nije nikad ni govorio, pa ne možeš poznati kako je ni pogoditi šta mu je. Samo je u žutu licu i podboj ispod očiju. Pomalo štuca. Vidim, nešto ga mnogo boli, samo Mumin ne kazuje. Našalim se malo i pitam ga turski kako je i šta je. Njemu se osmijehnu brk, a namršti čelo, ali ne progovara. Samo odmahnu rukom kao da pokazuje konjski kaz. Još sam malo gledao da ga razgovorim, pa se digoh i ja. Fra Nikola tada stade da se vrti i premješta i traži nešto iznad glave, dok ne izvuče odnekud svoju mletačku čašu. Napolju bijaše sunce, granulo kopni onaj snijeg što je pao prije vremena, pa dan kao proljetni. Pao sjevak po čeliji, Mumin se malo namršti i samo procijedi kroz zube. Naj, tufekđija, ovo tebi. Znam, ne piješ, ama imaš ti po rafovima svakojake stareži, pa nek ti stoji i ovo, neće ti hljeba iskati. Sja ona čaša i preliva se na suncu, meni bi žao, hoću da se našalim, ali ne mogu, a neću da vidi da mi je teško. Kaže mu, dobro, neka stoji kod mene, nasigurno je, a kad god mu zatreba, njegova je. I zafaljujem, a on samo reče kratko. Zbogom, tufekđija, i poče s mukom da se okreće zidu. Umro je lijepo opremljen nekoliko dana poslije toga jedne subote, licem na dušni dan. Sahranili smo ga sutradan u nedjelju i mnogi mu narod na groblju bio. Eno mu se biljeg vidi s moga penđera. Mi stari fratri još ga pominjemo. Fra Petar je završio. Čulo se kucanje i šum njegovih časovnika. Ćelija je bila puna sunčane svjetlosti. Fra Petar me zamoli da mu dohvatim sa rafa čašu mostarku. To je bila prava venecijanska kupa sa udubljenjima po sredini i brušenim krajevima, sa crvenim pečatom kao okom u svakom udubljenju. U čaši je bilo prašine, nekoliko polomljenih pera i klinčića sa žutim glavama. Da ovo vidi Mumin, govorio je fra Petar smiješeći se. Istre se sve iz čaše i otraje pažljivo. Zlatni i crveni odblesci padoše mu po rukama. Govorio je tiho. Znaš, namijenio sam je onom frastanku. Sad je kapelan u Ovčarevu. Mlad je, ali ima srce kao u starinskih fratara. Čuvat će je.